Hakan ni ka video ali tung nyepet ya ki katu kat ni TYLLI ki constituency ki baki kertong MDC nong job na KHADC ki khur jing job da ka jing tam vote ka bahe bha bani ki waipan. Te parlok hakan ni ka video ngin pen ia phi tang ki top 15 constituency na pedang ki ar khandai TYLLI ki constituency ki bayo jing job da ka jing tam vote ka bahe bha. Benta ali tung nyepet ya ki ai kita ki top 15 constituency bat sapet ru ka ai ka bawan ha top 1. Te parlok ka constituency ka bawan hakathuk ka bakhatsan kadai kana 26 langren constituency hakaba unong job ude pius marwen na kaseng UDP ubalayo khat lai hajar lai spa arpusan vote kat ba bawan ba ar pad de mandilos nongbri na kaseng NPP ubalayo shpau hajar sau spa arpun ri vote pat ka jing tam vote kadai ar hajar pras pa khandai vote Haka kerdan ka bakhat saw pat kadeka 29 Mountain Road constituency haka ba unong job ude rally rashir nagaseng HSPDP ubalayo shpau hajar pras pa laipu pra vote kat ba bawan ba ar parude cardinal so syang nakaseng NPP ubalayo pra hajar lai spa saw pun riu vote bat ka ching tap vote kadai lai hajar ar spa ar khundai vote Haka kerdan ka bakhat lai pat kadai kan 10 nong sken constituency haka ba ka nong job kadai ka Congress Mary Kharpuri nakaseng NPP kabalayo khat ar hajar saus pa arpun riu vote but bawan ba ar pat ude man bhalang thaba nakaseng VPP ubalayo khandai hajar shispa khat lai vote but ka jing tam vote kadai lai hajar lai spa khat lai vote Haka kerdan ka bakhat ar par kadai ka 25 Maukrwat constituency haka ba unong job de open crowd boklin kharjana nakaseng VPP ubalayo khat ar hajar lai pusaw vote kat ba bawan ba ar par ude Jilan Roy nong si nakaseng UDP ubalayo pra hajar saus pa saw pu pra vote bar ka jing tam vote kadai lai hajar pras pa san pu pra vote Haka kerdan ka bakhat wai pat kadai ka 2 nong po constituency haka ba ka nong job kadai ka kong rona kim dai nakaseng NPP ka balayo khat wai hajar lai spa andrew vote kat ba ubawan ba ar par ude balajit rani nakaseng UDP ubalayo nyaw hajar andrew spa andrew pu ar vote bar ka jing tam vote kadai lai hajar andrew spa saw vote Te parlok ka constituency ka bawan haka thup ka bashpau kadai ka 16 nong thamai constituency haka ba unong job ude Winston Tony Lingdo nakaseng VPP ubalayo khandai hajar pras pa andriu pra vote kat ba ubawan ba ar pad ude UCM barem upenya sings im nakaseng NPP ubalayo andriu hajar lai pun riu vote bat ka jing tam vote kadai lai hajar pras pa lai pu ar vote Haka kerdan ka bakhandai pat kadai ka 24 Paryong Mautharashan constituency haka ba unong job ude Paul Soklet nakaseng VPP ubalayo khat andriu hajar shispa saw pau vote kat ba ka bawan ba ar pat kadai ka kong pinda warjri nakaseng HSPDP ka balayo khat ar hajar ar spa saw pulai vote bat ka jing tam vote kadai lai hajar pras pa khandai punyo vote Haka kerdan ka ba pra par kadai ka 12 Mausunram constituency haka ba unong job de Alvin Kriam Saukome nakaseng NPP ubalayo hadu khat lai hajar lai spa prapuway vote kat ba ubawan ba ar par ude Rusavian Shangpliang nakaseng VPP ubalayo pra hajar lai spa saw pun riu vote bat ka jing tam vote kadai san hajar lai kusan vote Haka kerdan ka ba nyaw pat kadai ka 21 Mauplang Dingye constituency haka ba unong job ude Lankan Star Marbanyang nakaseng VPP ubalayo hadu khat ar hajar lai spa lai husan vote kat ba ubawan ba ar par ude Matthew Beyond Star Kurba nakaseng UDP ubalayo tang riu hajar ar spa khandai punyo vote bat ka jing tam vote kadai riu hajar lai pra vote Haka kerdan ka ba andrew pat kadai ka 6 Sorengkham constituency haka ba unong job ude Bill Clinton Wankar nakaseng VPP ubalayo hadu khat saw hajar shispa nyo pu pra vote kat ba ubawan ba ar par ude Jonathan Sim nakaseng Congress ubalayo nyo hajar saw spa arpun riu vote bat ka jing tam vote kadai riu hajar nyo spa san pu ar vote Haka kerdan ka basan pat kadai ka 1 Jirang constituency haka ba unong job ude Sosnes Sotun nakaseng NPP ubalayo hadu
ขัดไล่หจารพรัสปาอาร์พเวย์วูดกัดบาอุบวันบาอาร์ปาอุเดววิกเตอร์รานีนักเซงคอนเกรสอุบลายโยสันหจารขันได้สปาขันได้พาววูดบัดกะจิงตัมวูดกะได้เนียวหจารพรัสปาไลผู้อาร์วูดhaka kerdan ke basau pat ke deka 7 Maugan Row constituency haka ba unong job ude usai borlang warba nakaseng VPP ubalayo hadu khat san hajar arspan riu puai vote kat ba ka bawan ba ar pat ke deka kong Amanda Amente pakenten nakaseng NPP ke balayo nyau hajar laispa ar vote bat ka jingtam vote ke dai hadu nyau hajar khandai spa san pu khandai vote haka kerdan ke balai pat ke deka 27 Nongstoin constituency haka ba unong job ude jurisman yapnyao nakaseng VPP ubalayo hadu khat en riu hajar arspa khandai pu pra vote kat ba ubawan ba ar pat ude udresem marngar nakaseng NPP ubalayo pra hajar arspa shpo vote bat ka jingtam vote ke dai hadu pra hajar nyospa khat pra vote haka kerdan ka baar par kadika 14 million constituency haka ba ka nong job kadika kong ai bandap len f lingdo nakaseng VPP ka balayo hadu khat nyo hajar south pa san puway vote kat ba ubawan baar par ude fine star khar kongor nakaseng NPP ubalayo tang riu hajar ars pa riu puar vote bar ka jingtam vote kadai hadu khat way hajar shispa prapokhandai vote kadu perlok ke constituency ke bapoi ke top 1 lani kata ke bala tamlut ya baro kadai ke 20 Maulai constituency hakaba unong job ude Edison Kharum noi nakaseng VPP ubalayo hadu arpu ar hajar en reus bakat khandai vote katba ubawan ba ar pad ude MDC barim uba tebor pathau kumukertong shimen ubalayo tang shipau hajar arspa nyopu ar vote bat ka jingtam vote kadai hadu khat ar hajar laispa sau punyo vote te parlok kuman chulumbiang sasisen gi top 15 constituency gi bio jing job ta batam bun vote do kilong kumni hakaba khatsan alangren constituency ka bakhat sau ka motion road constituency ka bakhat lai ka nongsken constituency ka bakhat ar ka maukrwat constituency ka bakhat wei ka nongpo constituency ka bashpho ka nongthmai constituency ka bakhandai ka paryong mautharashan constituency ka bapra ka mausanram constituency ka banyo ka mauplang dingye constituency hakaba enriu ka sorengkham constituency ka basan ka jirang constituency ka basau ka Maugan Row constituency hakabalai ka Nongstoin constituency hakakerdan ka baar ka Malim constituency bat khaddu hakakerdan ka banengkong ka di ka Maulai constituency te parlok la pois don chak bakot jong ka video ku le shibo ma pila petkot ikani ka video ngangets camera pila yo ai na kani ka video bat sobha wat ka ban like bat sa share ru shakiway tang makiway ru kin tep ku le shibo